路加福音第8章一moh tu ake iau mane mo semai nga bota mahohosa ho mayoyo o Yesu soyom a o fukuin no hpehpeng to hamo mo tofe ni o maskuwe so chitesi panto mon a piochi ma mespingi na no sino o ohola paeov ochi isi takpwe ino au kuv o ho ito tmatsong ho chu yov o ta taicho he mo no upu o Maria to motala mosola pitu chi hitsu o hola peteoya fato feangosi ion a yoya na chi jong to kusa chila ya hiwa to emoto honte herote hoi o Susanna atsuhu to mochmochi maame spingi la atsuhu tithoto ya chihe upasu ho aututsa o Yesu hoi o tesisi si io botongon chi cho mo hi vav ov oto mahohosa mauhpung ho bai toto Yesu nemo seorgano yuetenu omo botongon chi cho isi miusni to Yesu ho eng ha o epo usata o isi panto chihichimo miapoto tutu mo yuafo ho eapneni o tutu neisi eapneni piochi tutu mo swaskiti to cheonu ihe echi hito cho mei usni to zomu hoana pio mo sukto yuel nemitu chemufeu o tutu moch o osni somiu hochu keolo mo maicha ho o amo sofu piochi tutu mo suayumonu to chuchumu mo yuupu chemufeu o chumu isichu ta poi o chufeu o mochmoto tutu mo suktomo o chewasi chu chemufeu yu de biah chiho se chonza omo apuhu ibahaya incha to Yesu namo yakowa atsuhu so tamat jo mo uso o tesito Yesu ho tuo chosina e ausna ta epo usa isia incha to Yesu inamo natu sana mau to toheng ho mom seonu no pung to hamo isi chu fainimu inachu mochmochi chou te boemita epo usa pa teolu ho o tehonga talui ho o te tahongi na e ausna ta epo usatan emo maicha o tutu isi pas una to to hamo emo swaskitita cheonu chi tutu aisieno pas una ta chou ho micho tamalutai e chemu hona akuma I mita to toheng he ho ti e ngana osichu talui chie pao te me de nomiono tama uzo ho e no to usni iomo su to yu e chi tutu isi pas una ta chou ho michu tamach no e la tamakai bu ho tiova atingi e o amo bim seonu biemi sita tohung he that's o akameos tama uzo hochi yupte no husvuta su o tena biv ohu yemo suayumon to tsutsum isi pas unata cho homicho tamach uhtai e atinghi na ma tipvong no oyun sova e pechvaza no yu pasu ho michich o kokai bu hochu tim chozana ntoshi nsou tai e o tena me du biachi nomo yu pungichi biachi yomo su to bang no chi chewa isi pas unata chou homo tamalu tai e la boemi no mo tuchi tohung ho noyu chita e ma huhuyu mo teo
熱ほみつべやち。うかちてそティスコほとフェウシ。ほちえのえやほソフウフアノホポ。私やたおてパソパエワノとトゥンザランプ。パテルのティスコワナテイムムチツォ。あつつふおらFF がちひわla tsoni no e peaska o la fu a feu sa chi hiwa te aeza e popaioa ho toi hunga sohivi ko koeno temu butata lua maiza namo panotsu te fino mo asuhtsu mani namo uka te tas upana isi taunana panon aci ake isi ho e aeza ti einga 19おいのとイエスほいおななととはえさしもつむほてへあいておイエスあてんひまいざほもあんぼとんおつおあいへぺりおつんあおイエスパンともイエスぶととイエスおいのすほいおななととはえさすもやつうたやファナまてななばいとすisi mius ni to Yesu hoya inza. Inala tamalu no e to hamo ho base of ni si ai no ino u ho na to hai sa u. Mos ho son chi hie mo smo apang o Yesu hoi o tesi. Mius ni to Yesu o tesi ho ya inza. Teto oh pihita ta esita e tupu. Mitsue ohu nemo Out o apang mo o engutu o Yesu. Akameo suna no taso o puepe to etupu. Isi sang jengji to tsumu o apang. Hotsu kuichi sokoeva. Ihe puetu wato tesi o Yesu. Ea inza. Sensei, sensei. Temiatsu moni im tsoi. Peisas mome o Yesu. Utei o tasochi poepe ho I o smahu. Tsu tosvo o poepe ho I o smahu. Hotsu susiamu o etupu. Isi tuo to Yesu o tesi. Mo yonenu na sinkomu. Ihe semuewa ho tauno navu. Iupa mainza. Matuh tsu sias anataini. Hoisi pas huisi poepe ho smahu. Mo maezo tamadusi poepe ho semahu. 26. Mo pihito etuputa galidaya ho uhto mia usno to kolasin. Nemitsu tamo poya po o Yesu to itso panto chihichi si zunghino hichuchitso mo mingeo ho mo usnu. E zoe ni mitsu noana oho amo sueusu. Oala ionoe mo la yon tohe feongo to heufa. Neisi tsu ai ti o Yesu tsuaha o mo zoyu. Mo otsungu to tsu to Yesu tumunoi mainza. Oko to sopepea hamo chi Yesu. Mainzi uhtan ho afeo fuao. Te o epichi to hamo ho menesu. Te ava puhtutum zao. Homo maiza o esi maiza ho o siso pashui to Yesu e aukuv o ho pa munguita feangota zoutan e. Isi siho tutputa to aukuv o upenane isi poekotava ho seo esi to ekuka. Isi tso pedi yuntuha o ekuka. Noa popeun ato hitsu. Isi tuotosi to Yesu. Sumas ana ongkosu. Isi utinga. A botungon nga o. Maica mo botungon uchi hitsu o mosola zunghuta feangosi. Mo miusnu to Yesu o hitsu ho mea o te ahia popeo ayumona no moums eonu. To tsumusi to tsuyu. Mo otochit o ea botungon uchi feu mo ea bobonu. Mo miusnu to Yesu o hitsu ho mea teomneni imu to botungon uchi feu.
isi chu temne ni to Yesu mi chu yua photo phang to châu o hi chu yime mu to botongon chi fe chono mei to se o to tu nu ho su to e tu pu engel su ho chu tu chu chu isi ai ti to de au tu chu fe e a aus nai ni chu to e kameos to maho sa mayo ho e svusvuta mi chu yua fo cho to I o te he ai tina a aus na si mo to isi o ni to Yesu ai ti o si chung hi to hi chu mo yusu hu to tu chu to ang to Yesu mi chu su ho ma tu tu chu wa ha o ma sa smoyo I o mo so bai to a aus na chi le out chu fe isi atsu ha e svusvuta tamo botongon na nia hiasi poayov ota cho o cho to mia usnu to korasin ihe mi usni o Yesu ho pa mongoi to itso mai chai he na smoyoa mi cho smo apang o Yesu ho mongoi I o si chung hi to hi chu chi cho mo mi usnu to Yesu ho mainsa te ko so pa to fe niao at inghi isi chu finito Yesu ho pa maine e ainsa te ko maine e peaskana isi hioane ni su to hamo chua tue o hu samai nga boto hosa ho soyom ana o si hioane ni to Yesu chi hioa susu moi o vei to apihana to e tupu o Yesu I he yunge o vato botongon mai cha hoi he toi hunga to te a o Yesu ho te tsmu ho panto chi chi la tu chu out chu to kai to zo yelu o onkosi mo mai zo esmi mo chungu to tu chu to ango to Yesu me apa to e mosi o Yesu mai cha ho te chu mon im choi o pechinia chi mi chu Thomas ka weso chi o konosi mamespingi nete si usa to Yesu I he kotvo ea tomo botongon o Yesu panto chi hi chi mi chu Thomas ka weso chi mo tama sup chi mamespingi isi chu to chu hne ni no deo to thom na nia upasusi ukachi mo o me de pa yovoa mo ofaf uhu to Yesu pewasa o pepue hona to yusno aos kopato Yesu chu osni tosvo o tama subchusi isi tuo si to Yesu sia chomo aswa o ukachi mo tu maincha zoa o encha to petelo sensei siau kukuungusu zoa chuhucho mai he toi hunga skotva oyasu atingi isi encha to Yesu apanomio aswa o mai cha os o ta hongi moeai mitafeango u chi tonho yuafo isi chohivito mamespingi ho isi ta hongi to Yesu mitsu maeo peopi ho pop up ungu to chu to Yesu yon to mo botongon ho Yesu tato Yesu mo mainchi si pewasa o Yesu mo mainenu na hia osniovo mi osni to Yesu heainza oko isi to osni ta sinko sunasu soano no sio hochu maine neisin a seoruano to Yesu eni panto chouchi mo mito e moto la de out utsu kaito Yesu tato yelu amitu kuzo o hokosu te avana ahia pa a eposi sensei tarito Yesu chu yainza o yelu o tesmoyo that's all tamauzo ate I vahom nemitu esmi to e moto yelu o Yesu
tapeuha o Petero, Yohane, Yakovu, hoi o maameo to kono mamespingi. O aisi poa, fihoi mumu o mochi tsou. I omo iontoi o tsou, mo atu ho, tumunoi mong si ho, tengisi oko. Ea inza to Yesu, o te mongsi, mio e noa tumtsoi si oko, amots o e ngutu, i he toi hunga tsotsuvi, mai ta hoi he, tsohivi homitsu mtsoi oko. Isi e tito Yesu o e mutu toko, zozo ea inza oko, yutsu, mitsu yovei o hiosi. Osnitsu yutsu isi e utotavei ato Yesu ho, ake apa bonua. Mona noeamti o maameo I toko no mamespingi. Isi bue e utotavei ato Yesu, te hawa e Yesu tano mochi tsou emo yuea foti hioa.